then ena MPP elusu that vote. Uko Elembele MP stood ojina kase mekum etia galamsey. Sesi a papa no menoka Elembele former MP. Sesi o ye DC wo. You know why? The citizens around Elembele for catch and say, "Oh, you better Benetia because you are fighting against galamsey." Ye ba MP about to one so go to Elembele. Nehwe said ye Nana Addo vote and depreciate ye ewo. Nekohwe said ye Nana Addo vote and depreciate ye ewo. And the people indeed voted against their MP or fighting against galamsey. Omo catch and say and tokana wo kono ye be to abanati awo. Or no so jinai e ka say mo be to atia mu ntintia mi o meko. And indeed they voted against him. And ye besere sa wo betina ho na wo ka asem bi atia obi a ya na wo hu say wo nyina so mo me face wo na mkasa na ya wa. And Captain Smart e be gina ni TV station so e na wo ka say Nana Addo eye Kingpin. That is the word he used. He boloni words so that you better say. And in Bibi aye bia ka so be a Kingpin woman na che so onu na ye overall leader boss or dem a che say onu de ye ka galamsey a onu de animu. Enti the office of the president Addo letter by say Cratchit asem na waka no enye the presidency there enti abeya so wonyina so there we need it. If not sign na asem na waka no wo de waka wokọ na echira asem because asem bia woka hwe meto aso no ma men kan asem bi ncho Rwanda it took one foolish journalist. It took one foolish journalist in Rwanda. Ena wakofa antokwa eba Rwanda. Me say it took one foolish journalist. Maybe to say Captain Smart movie no. Ena kofa antokwa edeba Rwanda. Asem o kan yo, nyese wo kosise tuo ma obi se kan yo. Eye na no asem. Na no asem obi kan ene trigger antokwa. Enti journalism na Ghana yehun say ya agora obetumi betra FM station radio station tna console chinya speaker mienu a na wo di atam ka nfre ni masem no say ya nhwe ye say o man a e be dane man na butu and those court say court asem ni si ye na mini ho mi hu da minim da information gathered na ma me kwa ye press conference. You see how the NDC operates. Omo trase bo asem na mo ankasa ho a no omo bokwa saa te sa asem na si. They are liars. Atrofo ne NDC fo. Asem omo ka bia Sami Jamfi be ka chose Matiamidu wonya no kwafo won ka no kure baako because ya fa Matiamidu. Ade a chi a won se Matiamidu wo pe no kwafo wo Ghana ye Matiamidu. Nipa way. And I would dinner chi. Young boy. Baby papa fa wa bra babo. Na Sami Jamfuru obe fulu. Enti Sami Jamfi hwe ya ade na nia ye nyan. And one sorry sir my lord, me am ba be gina da kan yes. Hey. Kache, have you forgotten so soon say we say na mama ne man say ne obi awo no. Ono akogina da kan mo se mi hu mate opoku pre. Wo so wa tro letter de abeto de judge ni nhwem emfa mu awaten no. Wo de ato se na uni ho. Wo be gina da kan mo say mi hu no. Tama me ya adwuma wo KMA. Na wone say du ho ahwan nam. What a Jimmy world. Na Sami Jamfi wo yire wo kanche makura na tie adwuma obeka cho say we Jimmy because Jimmy sam na wo ye no. Enti ya besre mo Ghana fo
Monya careful with NDC. Opia ya no so no. The first interview. Na Sami Jamfi say. The first interview. Sami Jamfi say obetua bibia. Once I fed the auto ayampia say na ye buetia ni ye bu. Obia mu bibia ntia no. Asema me ka kire wi. Kwape Sami Jamfi evidence chief ne ekan. Na hwe the court proceedings the course wo ho. Say wo anka okra wo mbobo na. Enti me de obi obetwa ntro social media bia wo Ghana ha no. Masa woti no efa ho afa no court. Na opposition kire say entro. That is not what opposition means. Obetwa ntro a me say fa no court. Emra wo Ghana. Na mo penya hwe jamane nka dodo. Enche na now enkrofo mo so akasa ne me so akasa atia me de be ko no Sami Jamfi na no be ka tum de ntia kwasampanyi misra mo fa nche me useless non-entities Kevin Taylor no me de no aba mu ni say no tini page ni so wono agimifo adwo so junction ho no kekansem funfa agrada case aya che no ho say na judge baako obekwa akoyese nti driver ne nya de wakọ drivers wagene drivers license the audit driving no twika akoba Sami Jamfi kokọ to he kodi asema mo friend lawyer afa de tio asema onu Sami Jamfi na atworo say no oni hobi akwa ne yeso nim mati opoku prem person wase menini nyina te constituency baako meni wo kasa iso sepe enhye menhye not constituency enka ni bi no na nka ka ho ba sese enka ho na asem no sese na ye de akọ court edu di me ka say 1957 na Ghana your capital Cape Coast enti ebisa wasam say capital of Ghana sesi a say Cape Coast adaya na 1957 ye wo me no na Ghana capital Cape Coast wo yade adwene nye ana judge ni say krache na uka no abutu no adan nti Sami Jamfi tie akunyanum di no hu say kwa suampanyi be no makofa na ba begina ahoso wo medi ma asem mami eno no asore say tio ti asema minu amene wo ka no ono Sami Jamfi na fe de oye say me amekwa kogina adaka nu was what tro krata dia bre court say court asem ni si ye na mini ho mi hu da minim da information gathered na ma mekwa ye press conference. You see how the NDC operates. Omo trase bo asem na mo ankasa ho a no omo bokwa saa te sa asem na si. They are liars. Atrofo ne NDC fo. Asem omo ka bia Sami Jamfi be ka chose Matiamidu wonya no kwafo won ka no kure baako because ya fa Matiamidu ade a chia won se Matiamidu wo pe no kwafo wo Ghana ye Matiamidu nipa way ana wo di na chi young boy pebibi papa fa wo abra babo na Sami Jamfuru obefulu enti Sami Jamfi hwe ya ade na ni aye nyan ana ono asori say my lord me ameba begina daka ni say Krache, have you forgotten so soon say we say na muma ne man say ne obi awo no ono akwagina daka mo se mi hu mate opoku pre wo so atwro letter de abeto de judge ni nhwem emfa mu awatan no wo de ato se na uni ho wo begina daka mo say mi hu no tama me ya adwuma wo KM na wone say du ho ahwan nam what a Jimmy world na Sami Jamfi wo yire wo kanche makura na te adwam obeka cho say we Jimmy because Jimmy sam na wo ye no enti ya besremo Ghana fo monya